hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025 ubwo umutwe wa AFCM 23 watangazaga ko leta ya Kinshasa irimo gutegura intambara yeruye ati nubwo byose yasinye ku mahame yo kurangiza intambara ariko ati mu itangazo umutwe wa M23 wavuze ko wabonye ibikorwa byo kwegeranya ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye mu ntara za Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. Ati rero ngo ikaze hano kuri Osman Swev nkugezeho nyine izi nkuru ziri kugenda zicicikana zivuga ko nyamara twiteze ko intambara igiye kuba yarangira ariya mu bice bya Republika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse twatangiye no kubona impunzi zimwe na zimwe zirimo ziragenda zitari ku bungubu ibintu bisa nkaho byasubiye rudubi, niko nabivuga kuko noneho ngo leta ya Kongo n'igisirikare cyayo FARDC ubu ngo bari kugenda begeranya intwaro ndetse bitegura kuba bakwataka isaha n'isaha. So rero nyimira tubicemo aka kanya mu itangazo rigiye hanze aka kanya rwose. Reba hasi numba wakoze subscribe ubundi tujye dukomeza tubana no mu bindi biganiro bizajya bigenda bikurana agenda nkunyuriramo muri make. Ati muri iri tangazo kugira ngo tubashe gusobanukirwa gake gake akantu kukanda. Ati Alliance Fleuve Congo ubundi ikorana na M23 kurwanya leta ya Kongo. Ati yagaragaje ko nubwo ati hari inzira zitandukanye zo kugarura amahoro, ati ku kibuga Kongo ikomeza gushyira ingabo mu birindiro n'intwaro ziremereye. Ati tangazo risubiza iryasohowe n'igisirikare cya Kongo AFCM 23 ati shinza igisirikare cya Kongo na ati nabo bakorana kurenga ku masezerano leta yagiranye na AFCM 23 atubwo hatangazwaga imbanziriza mushinga y'amahoro idoha tariki ya 19 Nyakanga umwaka wa 2025. hasi bakomeje avuga ngo nta mwanya warushize ati igisirikare cya Kongo nacyo agisohoye itangazo rishinza AFCM 23 kugaba ibitero ku birindiro bya FARDC muri Kivu ya Ruguru na Kivu y'Epfo. AFCM 23 atishinza ingabo za Kongo kugaba ibitero mu duce dutuwe cyane igakoresha indege zitagira abapilote cyangwa intwaro ziremereye ibifashijwemo n'ingabo z'u Burundi. Ati itangazo rivuga ko ibyo bikorwa birenga ku masezerano y'agahenge yemejwe kandi bikaba bigize ibyaha by'intambara. AFCM 23 ivuga ko leta ya Kongo yarunze abasirikare n'intwaro mu bice birimo Bijombo na Ndondo, ngo hashyizwe abasirikare b'u Burundi mu duce twa Uvira, Kidoti, Gifuni na Rurambo, ngo hari ingabo za Kongo FARDC, FDLR n'imbonekera cyase n'imbonera kure. Ati mu duce twa Runigu, Kishatu, Gatobwe na Kahororo naho ngo hari abasirikare ba FARDC na Wazalendo, mu gihe muri Uvira na Nzimbira hari abacancuro. Ati ihuriro AFCM 23 rivuga ko rizakomeza kurinda abaturage b'abasivile ndetse rikavuga ko leta ya Kongo ishyira mu kaga abaturage. Ati kugeza ubu bisa naho nta kigaragara cyahindutse nyuma y'amezi 2 hasinywe amasezerano y'i Washington hagati y'u Rwanda na Kongo, kimwe n'ukwezi gushize hasinywe Accords de Principle hagati ya AFCM 23 na leta ya Kongo. Ati ayo masezerano yombi asaba impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano.